koje nosi naziv Grkobravar deo Subotice. 8 učesnika se pripremaju za start. Zadata dužina staze 2150 metara. Start. Spuštena je crvena zastavica. Neposredno nakon starta najuspešnije kroz startnim brojem 6 Avija sa Sivom Kečenovićem ušao sve u drugom špuru. Vojstvo za Poetiku Fer i Dražana Šarčevića. Petar Veliki na 3. poziciji, 4. pozicija za Grlo Iznoput de Sajan. Potom u borbi na 5. poziciji Elit Šugar sa Karolom Kopasom i Rapsodija Elem sa Jovanom Kopinom. 7. pozicija za Lavacu i Borisa Novića, a na začelju Grand Diab sa Atilom Sokola. I dalje traje borba za lidersku poziciju između vozača Dražana Šarčevića i Sive Kečenovića, vozača Grla Poetika Fer i Avija. Na 3. poziciji Petar Veliki, vozač Branislav Lukić. 4. poziciju pokušava da preuzme Elit Šugar sa Karoljom Kopasom. U međuvremenu Petar Veliki sa Branislavom Lukićem preuzima vođstvo. Poetika Fer, 2. pozicija. 3. pozicija za Lavacu i Borisa Novića. Na 4. poziciji Elit Šugar, 5. Rapsodija Elem, Iznoput de Sajan sa Brankom Skenderovićem pokuša da se vraća u borbu za poredak među nagrađenima. Avija posustaje, Grand Diab na začelju. Petar Veliki, odluka sudijskog kolegijuma, isključenje na startni broj 5, ulazak Grla u cilj i pravac. Petar Veliki na 100 metara do cilja sa prednošću većom od 40 metara u odnosu na rivale koji se bore za drugu poziciju. Petar Veliki prvi, Elit Šugar 2, Poetika Fer 3, Rapsodija Elem, pa Lavaca, Grand Diab i Avija.